Makofi kwa Bwana. Nitaanza pale ilivyoandikwa. Ndatangura gusoma uko handitse. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka. Eraba ukuboko kuhoraho nikubaye kugufi. Hata usiweze kuokoa. Ngo kunanigwe gukiza. Wala sikio lake si zito. N'ugutwi kwiwe ntikuretse kumva. Hata lisiweze kusikia. Kugira ngo ntabumve. Lakini maovu yenu, ariko ibigira bitanyo byanyu, yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Byabatandukanije n'Imana. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake. Ibyaha byanyu nivyo byabanyegeje mu nyonga hayo. Msiuone. Kugira ngo ntimubone mu nyonga hayo. Hata hataki kusikia. Nico gituma adashaka kumumva. Kwa maana mikono yenu amaboko yanyu imetiwa unajisi kwa damu. Ibiganza byanyu byuzuye ibitenga by'amaraso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeanza kukufundisha nguvu ya damu. Natanguye kukwigisha imbaraga z'amaraso. Na leo nakuonyesha eneo lingine. Ubu rero ngomba nakwereke ikindi kintu. Isaya anatuonyesha nguvu ya damu. Isaya atwereka imbaraga z'amaraso. Isaya anatuambia ya kwamba Isaya katubwira ngo mkono wa Bwana ukuboko kuhoraho kupunguka juu yetu. Ntabwo ari kugufi kuri twebwe. Na wala sikio lake si zito. Cyane ugutwi kwe nako kunaniwe kumva. Lisisikie maombi yetu. Kugira ngo bikunde nikumve amasengesho yacu. Anasema hivi. Avuga gutya. Lakini dhambi zenu ibyaha byanyu na maovu yenu n'ibibi byanyu yamefarakanisha yadutandukanije ninyi na Mungu wenu hamwe n'Imana, ili msiuone uso wake. kugira ngo nitubone mu nyonga hayo. Kwa maana kubera mikono yenu ibiganza byanyu imetiwa unajisi bihumanijwe kwa damu n'amaraso. Kilichosababisha Ikituma Mungu asiweze kusikia maombi, Imana itumva amasengesho, amesema ni kwamba avuga ngo sababu kubwa igikuru ni damu n'amaraso. Anasema hivi, Avuga ngo kilichosababisha icyatumye Mungu asisikie Imana itumva maombi yako, amasengesho yawe, asipende kukutazama, cyane ngo ntakwitegereze. Biblia inaweka wazi. Biblia bivuga ibyeruye. Isaya anaweka wazi. Isaya bivuga byeruye. Isaya anasema Isaya aravuga ngo ile damu, nari amaraso. damu ndio ambayo imesababisha. Aya maraso ni yalituma. Jana nilikwambia Ejo nakubwiye ngo ya kwamba damu kwa amaraso inaweza ikasababisha ashobora gutuma Mungu akawa pamoja na wewe, Imana iba kumwe nawe. lakini damu Kandi amaraso inaweza ikasababisha ashobora no gutuma Mungu akawa mbali na wewe. Imana iba kure yawe. Nikakuonyesha kitabu cha Kutoka Nchenda kwereka mu Kuvayo 12:13. 12 igice cha 12 umurongo wa 12. Biblia ikatuonyesha, Biblia inatubwira, anasema hivi, aravuga ngo hiyo damu ngo ayo maraso itakuwa ishara kwenu azoba umugisha wanyu katika zile nyumba mtakazokuama. kuri ayo mazu azoba asizweho. Nami nitakapoiona hiyo damu, igihe nzoba ndiko ndabona ko ayo maraso nitapita juu yenu, nzoca hejuru yanyu, nisiwapate pigo lolote, kugira ngo bikunda sindabatera ibihano, nisiwapate pigo lolote, sindabatera ibihano, sindabarandure, nisiwapate pigo lolote. sindabarandure. Ile damu ya jana ariya maraso yesu iliyokuwa na kufundisha, nariko nkwigisha, ambayo alisema kwenye kitabu cha Kutoka, ayo yakuzwe mu gitabo cyo ni ile Kuvayo, damu ambayo imetolewa najya maraso yatanzwe dhabihu mbele za Bwana yatanzwe kwikimaza imbere na y'Imana. wale makuhani wa zamani. Kuri bariya baherezi ba kera, Zamani walikuwa wanatoa damu kera bari bazi akamaro k'amaraso. kabla Yesu hajaja, Yesu ataraza, alikuwa bado Yesu hajashuka Yesu msalabani. ntiyari bwaje ku Kwa hiyo musaraba, walikuwa wanatumia damu, bobo bakoresha amaraso. ile damu aliyokuwa wanatumia makuhani Ayo maraso abaherezi bakoresha, ilikuwa inasababisha ajya amaraso yatuma Mungu awe karibu na mwanadamu. Imana iba hafi y'abana Na b'abantu. ndio maana nikakwambia Nicyo gituma nakubarira, ile damu ambayo ajya amaraso wanakuwa wamefanya wafumu na walozi, ajya amaraso bayakoreshejwe n'abaherezi. ile damu Ajya amaraso wanaisemea maneno mabaya bayavugira ko amajambo kwa mabi, vikao vyao usiku, aho baba bakoranye inama mu ijoro, huwa wanasema maneno mabaya, aho baba bari kuvugira ko amajambo mabi, ndipo wanachinja yule mnyama, aho niho baca bakerera kiriya gikoko, ndipo wanamchinja yule kuku, aho niho baca bakerera
inaitwa kulogwa. nicyo gituma hariho ikintu cyitwa kurogwa. Sasa leo ninakuonyesha uno munsi ndakwereka kitabu cha Isaya. igitabo cya Mungu Yesaya. anasema Imana iravuga ya kwamba yuko sisikii maombi yenu sinumva amasengesho na yanyu niko mbali na nyie, kandi ni kure yanyu, kwa sababu mikono yenu kubera ibiganza byanyu imetiwa unajisi ibihumanijwe kwa damu, n'amaraso. kwa damu, N'amaraso. kwa damu. N'amaraso. Kwa hiyo Mungu anakuwa mbali na biashara. aho rero Imana ikakira kure y'ibi Kama bidarazo biashara byawe, imetiwa unajisi kwa damu, kubera ibyashara byawe na ndio maana nataka nikwambie, gituma ngomba kubarire wako watu ambao hari abantu wakitaka wateja wasije kwenye biashara yako, iyo bashaka ko abakiriya utabaranka mu byashara byawe wanaenda kuitia unajisi, baca bagenda kuhumanya, wanaenda kwa wafumu, bakajya ku bapfumu, wanachukua mbuzi, bagatora impeke, wanatoa damu, bagasesa amaraso, wakishatoa damu bamaze gutanga ayo wateja maraso hawaoni kwenye biashara, ntusubire kubona abakiriya kwa sababu tayari wameitia unajisi. kubera bamaze Na kuhumanya. wako watu leo hari abantu ambao wamefika umri mkubwa, bashitse ahakomeye, unakuta mama na miaka 40 ugasanga umumama afite imyaka 40 au 35 cyangwa 35 hajaolewa, atararongorwa, wanaume wote wako mbali naye, abahungu bose bari kure yiwe, wababa wote wako mbali naye. abagabo bose bari kure yiwe. Ni kwa sababu Ni kubera katika ulimwengu wa roho mu isi y'ibwami kuna mtu ambaye ameshafanya najisi ya damu, hariho umuntu yamaze gutanga ibimazi yabahumanije n'amaraso ili wagabo wawe mbali na wewe. kugira ngo bikunde abagabo be kure yawe. Unapoona ya kwamba iyo ubona mambo hayaendi kama inavyotakiwa, bitagenda nk'uko bitegerejwe, ujue kuna jambo ulimwengu wa roho umenye ko hari ikintu mu isi y'imwemu limeshafanyika. cyamaze gukorwa. Sasa unaweza ukalia sana kanisani, Urashobora kurira cyane mu ishengero, unaweza ukaenda sana kwenye maombezi, ushobora kujya mu masengesho kenshi cyane, kila unapokwenda kwenye maombezi kandi iyo ugiye mu masengesho sio kwamba Mungu hayupo, ntabwo ari uko Imana itahari. Mungu yupo, Imana irahari, ila anasema maombi yako siyasikii, cyangwa ngo amasengesho yawe ntayumve. kwa sababu Ni kubera tayari kuna damu. bamaze gutanga amaraso. Wako watu ambao Hari abantu wanachukua kuku, wanatoa, batora inkoko bakayitanga, wanapeleka kwa wafumu, bagatwara ku bapfumu, wakipeleka kwa wafumu batwara ku bapfumu, ile nkoko inachinjwa, ijya nkoko igateregwa, alafu wanasema maneno, hanyuma bakavuga amajambo, wafumu wanasema maneno, abapfumu bakavuga amajambo, wanasema ya kwamba bakavuga ngo yule dada asiolewe, urya mukobwa ntazarongogwe, yule dada asipate wateja, urya mukobwa ntazarongwa abakiriya, yule kaka awe anachukiwa, urya muhungu aze yangwe na bose, watu wawe wanamchukia, abantu baze bamwanye, watu wasimpende. abantu ntaze yigera kundwa. Ndio maana nataka nikwambie Nicyo gituma ngira ngo barire dawa moja Yesu aliileta. umunsi umwe Yesu yarawuzanye. Mwaka jana nilianza kukuambia Ubwenge marakubariye ile ni damu ya Kristo Yesu, ayo ni amaraso ya Kristo, damu ya Yesu Kristo amaraso ya Kristo ilipotolewa pale msalabani. igihe yatangwa ku musaraba, Biblia